नोंसो सार যতন হামবাই তিনি 24 তারিখ এপ্রিল 2020 ni salo angmo phaimeni ke nahaisi anbo mongke briho chandra jamatia non Amarpur division youth IPF tini secretary ang tini Facebook ni bisingte joto Tripura ni lockdown ni bising phalo joto Tripura sarakno kok kasarani tei boroni thani bo ang kaisa sungjaknai tongmani no tui tini ma phaimani thangnai 20 tarik 4 March 2020 o jeta kok Tripura channel ni bisingtei chini Tripura sa hamkhrai mantri Tripura rajyoni Sarmebar Kumar Jamatia ni mongtui jeta kok Tripura ni founder Komal Koloi bo jeta kok sil samane tui nei seng tini or jaga phai ma basa phaika takuk song bo jeta বাইরে tongnai rok Bengaluru hai kiba kabang ma sara barat botsoro chini Tripura rajyoni bukung bara rok thangei corona virus ni lockdown ni bisi kasawi tongmani no jeta seng chini Sarmebar Kumar Jamatia rang rohman na tui bo jeta koksil samani bona ang Komal Koloi no singani musumani kono musi Komal Koloi ki media de na kiba bo bisarok de bo bisar nok phangui maya bo kaise media bon kok sungu bon bisar khai bon koksil sawu bon bisar khlai takhuro Komal Koloi ni sung itihas nai nei gangklai o Tripura rajyoni bukung barani bangi bo hamkhrai naya amo sung kahakena saimanu agi 25 বছর Tripura rajyo bo shason CPIM tongpro Komal Koloi ni bufa Konerai Koloi kaisa GMP Gonamukti Porishod ni tuiduni top leader tongmani tabok khonuk tini 24 tarik April 2020 o phane o CPM ne tongkho Komal Koloi media ni bisingtei Tripura rajyoni sorkar no bibranto khlaioi tei waisa Tripura rajyo o agine hai khlaioi CPM ni rajok to bani chesta khlai tongmani takhurok nirok sara Tripura ni bukung bara rok joto dofani 19 ta jati goshti Tripura ni je bukung kolok bukung bara joto nu siwani nangnai Komal Koloi ni itihas tama boni bufa tabok phano CPIM tongkho Gonamukti Porishod boni busala Komal Koloi 2018 সরকার ফাইমানে পরে বনু ও Tripura রাজ্যনি জুত সরকার ন অন্য কোনো পার্টি নি বাঙ্গি ব CPIM নি কক থাইছে বন হায়া সায়া শুধু একমাত্র সরকার IPF নি BJP সরকার ন সিমিনে হায়া সাইতো তখন হাইনি মই जों সিবারে নাংনাই বনি কক বাই বিভ্রান্ত অঙ্গই সিনি সরকার ন जों হায়া হংখাংকে তাগরক जों সায়াংনাই ang tuiduni borok ani nok tuidu singlungo ang kahangkene saimanu Komal Koloi ni poribar ni kahini saimanu boni takuk bukuk ni kahini saimanu Komal Koloi no phaike tama khai dong saimanu जों purano saimanu takuk ro bo beng ye biang uskani rowoi Bengaluru tongnai nini Chennai o tongnai borono uskani rowoi phone mai kok salailanka Facebook live khlai rowoi YouTube ni bisingtei chini sorkar no bengai rowoi bono sorojontro khai dong dahuro o corona virus khangnai 24 tarik March ni simi lockdown khlaijak mani tabok dini 24 tarik April phaisok phaika o ek mas o Hara Tripura rajyo o sebab bukung barano kaha naitong sebab haya naitong जों जतनि सिवानि नांनाय दाखौ र
सारा त्रिपुरा राज्य हायके फादारो दंनाय जों जतनो माइरं बाखा जतनो माइ बुतै नंलायबानि बांगै जनो 5 केजि फानो जे सुगमानि हायके बा स हायके बा मस हायके बेरमा जे जों सुगमानि सारा होय दं दाखौर कम्पिउटार फानै माइरं गायथारनाय मारो दाखौर उनि रंमा सबैलायदि कमल कल जेतो सामानि कक बनि कम्पिउटार फालै बनि जागा जुमि फालै बिखरा रगनो माइरं पाइचारनाय सुबानाय हुमानि बर' जागाबो सुबाखासिनो प्रमाण वानि थों कमल कल तिनि जरा तुयो तिनि सरकार त्रिपुरा राज्यनि नवबार वातै फाइ दं कोरोना भाइरस नि बिसिङाव तै कैसे दसा कठोरनि वातै फाइखा जागा जागा व चिनि पेकवार जला चिनि जम्पुइ जला आइदि खुवाइ दिगि जत्तो जागावनो चिनि नवबार वातै फाइ कठोरनि वातै फाइ नव बाइ दंमोन जरा फानो चिनि सरकार जों चिनि बिखरा रगनि चिनि असहाय बर रगनि नु खुं खुंक्रि रगनि खानिव बासावै तिनि जों बरवनो रिलिफ कैम्प खलायै सारवै बरवनो कोरोना भाइरस नि बिसिङाव डिस्टेंस मेंटेन खलायै जों बरवनो तंवानि बांगै चिनि सरकार व्यवस्था खलायै दं तिनि दफानो हाजागनाय कमल कलय मीडिया जदि सिब खाइन मुसुके मीडिया खाइ दंलांथों जों तिनि दफानो हाजागै दं ब जदि सि पॉलिटिक्स फाइनि मुसुके आंके डायरेक्ट मीडिया कय पॉलिटिक्स फाइथों दफानो जदि सि बासो हाजागै दं खांखलाय दाखौर हाइनि बांगैनो जत्तो त्रिपुरानि जत्तो ताखौ बुकसनो जों सावानि मुसुगो तिनि कमल कलय जेता कक त्रिपुरानि बिसिंदि बिभ्रान्त खाइ दंमोन जत्तोनो बनि खुंजवता कांदि बते बसे त्रिपुरा जब सिपेनि सरकार तो वानि बांगै चेष्टा खलायै दंगो बनि इतिहास जतनो चेरै नायनि उंथों ब तमा खलाय दं आं बेलाय बेलाय गते कैसे हामबाय मारो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि कोरोना भाइरस नि बिसिङाव सुबाय दंनाय जत्तो सोसाइटी हायके बातिनि महाराज त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट एनजी नि बिसिङतै बो बाहायनो सारा त्रिपुरा राज्यआवनो चिनि महाराज बाहायनो बने त्रिपुरा मथानि बिसिङतै सुबावै दं हायनो बं आं बेलाय बेलाय गने चिनि सार महाराज न बाहायनो हामबाय तै जारा चिनि जमाते होदा कलय होदा मलसं होदा काइपे होदा अमताके 19 ता चिनि दफा दंनाय र होदा र बर' बाहायनो जे सुक बसिं सुबावै दंमानि बिसिङतै जों बेलाय किने सुबामोन चिनि बुगुं बारानि बिसिङतै कलकनि बिसिङतै जे मासे मानु yang दंमानो सुबानाय न बेलाय बेलाय किने युथ आईपीएफटी नर्थ अमरपुर डिविजन कमिटिनि बिसिङतै बेलाय बेलाय किने हामबाय तै बुसुबावानि बांगै जत्तो ताखौ बुखुक चिनि कर्मचारी संगठन बर' बाहायनो सुबावै दंगो पार्टी आईपीएफटी सुबावै दंगो गोबां मामता हाय खलायै जों चिनि तिनि सुबाय दंमानि सुबाय दंनाय रं न जत्तोनो तै बुसुबावानि बांगै जों कबक जावो दाखौरक जों हायनि बांगैनो जत्तोनो चिनि फेसबुक यूट्यूब नि बिसिङतै जारा बाहेरेव बिभ्रान्त खलायजागै दंनाय र आं बरनो कबावगानि मुसुगु सानाय हिंगे मखांगरि खाफंजायागा परिष्कार बाय फाइ साफाइदि और जगह मखांगरि फाजाग रक बुखु मोथो जाग रक अमता हे खखा होई खलाय ता सादि डायरेक्ट जदि सि मेबार कुमार जमातियानो बकक सिल साखा ट्राइबल वेलफेयर फान नि बिसिङतै रांसाबानि नाय दंगो होनै आं बेलायकिनि बनो कमल कलनो सेलांगु आं साजागया जदि सि मेबार कुमार जमातिया मिनिस्टार चिनि सार सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री ब रांसाबानि नाय दं आंके सुप्रीम कोर्ट केस खायदि प्रमाण तंखांखलाय ब खरखसनिबो मुंतै रांसाबानि चेष्टा खलाय दंनि केस खायदि कमल कलयके तिनि बिचार खायनाय दक फांदों खाबा बनि और ब प्रमाण तंबा सरकारनि प्रोसेस थांखांखलाय जतनो एकलगे दायमेया काइसे गयसु नि आईएफसी कोड नम्बर ग्रिफो नङै माने हायनि बङैनि काइसे गयसु कारजाक माने बिसिङतै सरकार प्रोसेस चलाय दंबनो दुलुक दुलुक दावै रहै दं जागा जागा जों ताबो सरकारनि बिसिङतै फातानि बररनो भाइके नाहावानि बङै चेष्टा खलाय दं जों 3 तारिखनि परेबो सरकार केन्द्र सरकार ते राज्य सरकार भाइके दि सनानाय যদি সি বনি বিসিং পনে লকডাউন যদি সি বারে হই থাকা কে যত সুখ নই বড়
tei bising coba layan nang nai haini bangai ang jot tono no kobagu komol koloi nang tei ke sawane nayu komol koloi media tu rajniti thangane sesta taklai di direct nung politics so phaina inglai direct nung kok Tripura channel yakawai bo politics thangane musuk ongkhawai phaidi hanai jeng youth IPF di North Amarpur division committee ni besing tei nono tini sing sau sipen de phai musuk sipen phaidi BJP de phai musuk BJP phaidi IPF de phai musuk IPF de phaidi IPF de thang musuk INPT bathang di Congress de thang musuk Congress bathang di haibono soi media ni bising tei sawi phunogui rodi ang o party ko phainai hunoi media tong tei oino jati oino dofa oino patne bibranto khlaioi nung mali sak kotor hingo sibo kotor kuno dino ngui maya public no kotor hin sana kangka si kotor ngai haini bangi ni bus kani salago omta hai jate nya na tei jeng youth IPF di kok Tripura channel ni komol koloino hushiyar robo bus kani salago omta hai kuno basa jate ta ongkhalang thung asuk sawaino tinini chini kok salai mani kok narak mani orono matak sinai jotto sara Tripura rajyo ni haikba sara Bharat botso ni corona virus ni lockdown ni bisingo nawa tongai no jotto no nawa no tongdi chini sarkar ni jata charkola ni mote bazar hadar ongkapana jeng mask thuoi chini distance maintain khlaioi je nangmani manai nawoi jar jani nawa tongani bangai jotto no kobang mani bisingtei orono ani kok samane pairoka jotto no kolombai ka hambai